Vrijeme je za još jedan magazin uz Dubravku Žiljak i kao i svaki puta uvijek zanimljivi gosti. Dubravka, želimo ti dobro jutro. Dobro jutro i veliki pozdrav Giletu, kako smo kazali na početku emisije, planinar koji osvaja sve vrhove Hrvatske, ali i Slovenije. Dobro jutro, lijepan pozdrav i vama, dragi kolege, i vama, poštovani gledatelji. Tako je, evo, moj današnji gost dolazi iz najvišeg grada u Hrvatskoj, a već 7. godinu za redom proglašen je najboljim planinarom Slovenije. Više u magazinu. Zadovoljstvo mi je pozdraviti mog gosta. U studiju je sa mnom Tomislav Majnarić-Gile. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, rekla sam da stižete iz Delnica. Ima li snijega u Delnicama? Pa da budem iskren, cijelu noć sam razmišljao kako ću doći danas u studiju ako ga padne neka veća količina, ali hvala Bogu nije, pa ima ga tako nekako, ajmo reći više za dekoraciju, tako da čim manje to bolje, prekasno je za snijeg. Da, ali evo, vi ste nam stigli ipak u kratkim rukavima. Uvijek sam tako. Rađe ću da me zebe nego da mi je vruće, da sam znojan, pogotovo kad planinariš, oznojiš se, mokar si i onda si mokar cijeli dan, pa se ti presvučeš jedan put, dva put, tri put, ali nije to. Rađe ovako da malo zebe, nekako je zdravlje i budnji si, bolje si spreman za hod. Evo, rekli ste da nakon ovoga gostovanja idete na planinarenje. Tako je. Imam tu neke stvari koje nisam obišao, malo tu kod nas na hrvatskoj strani, malo na slovenskoj i onda gledat na sat da stignem glasat, tako da, ali opet obići će se nešto. Kad sam već tu, rijetko kad sam u Zagrebu, pa onda treba obići još koji vrh kad se može, kad je slobodan dan. 7 godina za redom najbolji ste planinar Slovenije. Kakva je to nagrada, tko ju dodjeljuje? Ovako, znači u Sloveniji postoji, koliko je meni poznato, samo jedno takvo natjecanje. Možda postoji još neko drugo, ali ja nisam nikad našao, a tražio sam. To je natjecanje planinarsko koje vodi sportsko društvo Bambi iz Šenčura. Šenčur je jedno malo mjesto pokraj Kranja. Ako ne znate gdje, uzmite si kartu pa pogledajte. Znači, ajmo reći predgrađe Kranja. I tamo se može prijaviti kogod želi. Ima dosta ljudi iz područja bivše Jugoslavije, nešto iz okolnih zemalja, znači Austrija, Italija i ove bliže zemlje. I u biti pravila su vrlo jednostavna. Uzmeš dnevnik, skupljaš žigove, imaš godinu dana i ko najviše skupi, taj pobjedio. Vrlo jednostavno. Da. Evo, vi ste donijeli ovdje i planinarski dnevnik. Evo, moram pokazati, doista je pun, krcat je. Koliko je žigova ovdje? Dobro, pitanje ne znam. Ali znam da sam 407 vrhova napravio prošle godine. A sad koliko je žigova? Trebalo bi prebrojati. Znači, ovo je dnevnik samo od jedne godine. Samo od jedne godine. A ovo tu što je ispred vas? A ovo je zanimljivo. Znači, ovo što sam rekao da se skupljaju žigovi. Znači, ovo je ta pohodnička transverzala. Imate vrijeme koliko traje. I sad, normalni ljudi imaju jedan dnevnik. I jedan im je dosta. A meni nije dosta jedan, pa imam malo više. Evo, znači, prošle godine, ovo su sve dnevnici koje sam ispunio. Tako da, kako jedan dnevnik izgleda unutra, možete vidjeti ovako. Znači, uvijek je mjesta za jedan žig, ali ja paralelno tučem dva, jer opet bi mi trebalo još više dnevnika, tako da malo po malo se skuplja i vindetira. I eto ga, znači, to je samo od prošle godine koliko ih je bilo. Evo, za one koji ne znaju, krećete na planinarenje i što, na vrhu se nalaze ti žigovi ili kako to funkcionira? Znači, ako govorimo o ovom natjecanju, Slovenija je jako zanimljiva jer svako malo imaš, kako kažu Slovenci, planinsko postojanko, što bi značilo neki planinarski lokalitet. To je, ne znam, izvor, slap, vrh, planinarski dom. Sve što je zanimljivo ima taj neki žig i onda, znači, si taj žig utisneš unutra. A ako nema negdje žiga, se slikaš kao dokaz, ali u principu više manje ima svugdje. Da. Vi ste obišli sve planinarske domove u Sloveniji, sva skloništa. Kako stojite s Hrvatskom? Evo ga, znači ovo je dnevnik taj što smo pričali za Sloveniju. Tu su sve slovenske koče, planinarski domovi i skloništa, njih 177.
Sad, lakše mi je bilo iskreno napraviti slovenske, doduše radio sam jedno 6-7 godina ovo, jer treba i vremena i novaca, dok recimo Hrvatska je, znate kako Hrvatska izgleda na karti i malo je skupo otići recimo, ne znam, u Dalmaciju, dolje skroz na jug, tako da imam dolje još neka područja koje nisam obišao, više manje drugo sve jesam i onda sve se vrti oko novca. Znači ja nemam sponzora, sve financiram sam, tako da, evo recimo prije sam napravio Sloveniju nego Hrvatsku upravo zbog financijske priče. Da. Pomeli ste konkurenciju. Mislim, evo, možemo reći da zapravo u Sloveniji planinarenje je na neki način i već i nacionalni sport. Ljudi doista vole tamo boraviti u prirodi. Evo, pobjedila ih i osoba koja dolazi iz Hrvatske. Kako gledaju na vas? Pa evo sad možda bi malo prije nego što odgovorim definirao pojam najbolji. Ja osobno za sebe smatram da ima puno boljih ljudi i planinara od mene. Ali ako uzmete neki kontekst, znači natjecateljski, ako je to godinu dana i ako sve ovisi koliko ćeš ti vremena i truda uložiti u nešto, u tom kontekstu sam definitivno najbolji. Naravno da ima boljih alpinista od mene, penjača, svega i svačega, ali u ovoj kategoriji to sam ja. Znači ovdje je pitanje vremena i kondicije. I s vremenom jednostavno ti rezultati, taj trud se pokaže. Znači sve to moje planinarenje koje je bilo prije, dok nisam krenuo se natjecat, je ovdje rodilo plodom, a zanimljivo je, znači 25 godina postoji to natjecanje. Prije mene nije pobjedio niti jedan stranac. Znači ja sam prvi ne Slovenac koji je došao, koji je pobjedio i koji 7 godina ne da mira i stalno sam tu. Hoćete li nastaviti? Imam nove dnevnike, skupljam opet žigove, sad vidjet ćemo kako će biti. Pa znate što, volim. Ako nešto voliš, onda ti nije problem. Ako nešto radiš na silu, onda je to tužno. Recimo, znam vidjeti ljude po delnicama i oko delnica hoda, ali hoda s grčem na licu. Recimo, ode na Polane, poznato delničko šetalište, izletište. I onda pitam, otkud ti u prirodi? A da mu je doktor rekao da mora ići radi zdravlja. A ako ti je doktor rekao da moraš, onda je to bez veze. Ali ako ti ideš zato što voliš, onda je to sasvim nešto drugo, ne? Da. U međuvremenu ste naučili i slovenski. Rekli ste da im je drago što govorite njihov jezik. Pa znate što, jako to cijene. Stvarno cijene i evo ovom prilikom ću reći na slovenski pozdraviti ljude koji gledaju Sloveniju. Evo, lijep pozdrav u Sloveniju. Tako da, znači lijepi pozdrav svima koji gledaju. U Sloveniji je dosta stranaca koji su tu, eto, tijekom godina ostali dok je bila još Jugoslavija, koji su i penziju doživjeli, to jest dočekali i žive u Sloveniji i neće pričati slovenski. Da li neće, da li ne zna, ne ulazim. A onda neki gile iz Delnice koji veze nema sa Slovenijom, niti tamo radim, niti sam tamo ženjen, znači baš nikakve veze. Samo hobi, si je dao truda i naučio slovenski. I sad gdje god se ja pojavim i kažem ljudima po domaće, to jest po slovenski se obratim, svi ostanu iznenađeni i bude im jako, jako drago. I to cijene i poštuju, a i meni je to onda još poticaj da još više i bolje savladam. Naravno, još uvijek ima greškica gramatičkih i to, da stvarno, recimo, kad bi pričao s menom, da ne znaš da li sam iz Kranja, da li sam iz Ljubljane ili tako nešto. Evo, evo lagano se bližimo kraju. Proljeće, evo, lijepo vrijeme nam stiže, sve više ljudi boravi u prirodi, ali i sve više planinara. Što biste možda savjetovali početnicima, kako krenuti, kako se odjenuti, što ponijeti sa sobom u planinu? Ovako, da, ima jako puno amatera u planinama koji sve to skupa shvaćaju i smatraju olako, što nikako nije dobro, zato što, ne znam, ali općenito je trend da ljudi razmišljaju, a meni se to ne može dogoditi. Ma pusti, može. Kako se dogodi drugima, tako se može i tebi. Da ostaneš bez vode, da dobiš žulja, ne možeš više hodati, da se izgubiš, da te napadne divlja zvijer neka, mada ne bude, ali svašta može biti. Tako da treba to ozbiljno shvatiti. Kao prvo, znači, obuća i odjeća primjerena, da za tu tvoju turu koju danas misliš odraditi imaš sve dovoljno da ne ostaneš bez vode i bez hrane. A isto tako i da znaš gdje se nalaziš, da se ne izgubiš. Jer, nažalost, jako puno se zove GSS za glupe stvari, za baš glupe. Tipa, ostao sam bez vode, izgubio sam se, da li ću skrenuti sa lijevo, ću skrenuti desno. Banalne neke stvari. Puno je tih savjeta. Evo, hvala lijepo na ovima. Nadam se da će vas neko i poslušati. Ja vam evo želim još puno dobrih uspona, lijepih uspona, bez ikakvih opasnosti, a nadamo se evo možda još kojem peharu. Hvala.